Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 39. Saan ang mabalin nga idalan ti maysa abulsak ti pada na abulsak? Lukas ta ti maaramid, matnagdan adwa iti abot. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino tayan ni Marlon. Ay, Jack amo Si marunumot arimar itay agsapa. Napanan na nga ide dya tao, ha? Apay aya. Hey! Umasitig ka man dito, Marlon! Abay, tatang. Naparte ka, ha? Kung nagmitin ka, di kagbarbartag, ha? Lakay. Ha? Anya? Ikan lang man kititi, Yosim. Paps. Anya nga, Pops, ha? Ay, apo. Papati kayat ko sawan. Ay, Marlon, ha? Adun adara sa binagbagaan ka, at di ka agsig sigarilyo. Oh, ni Paps man. Huwag sasaw. Kaslamay sa asanto. Sumumbat ka ba ilaing? Bagbaga man tayo diyang anak mo, Norma. Apay manen. Agbalbalin mo ito na bastos! Inaramid ko na itan. Sika ati mang bagbagakon ko na. Masuro kini Marlon. Di nagpayam mo nga ipangag nga mana. Adda siguro timawidan na Ano? Ha? Asino ko mga ititimawitan na? Sika. Ano? Ha? Tila'y bagbagamit. Ha? Naska na bagbagam ni Marlon yung anak mo. Ha? Insan, lakuan na man pa iti. Doa bote ngarak. Nagadumatan. Katalo kayo laang mat nga agi no Manong Marlon. Ikan nagit din insan. Bitin dyan na inom. Agorang. Ay, mabait lang. Darasan mo na, insan. Oh, adto iti order mo, Manong. Ay nadi ka unay agbartak, tapno dida ka sermonan manen. Patpatsam di dyan lakay. Ha? Lakay kun kunamlatan kini tatang mo. Kaduan. Kasano, kundi sermon, kunamlano may sa santo. Anya? Masuro na ka talaga kan kuana. Bagbagaan na kanukit din. E din din amat mabagbagaan ti mismo bagina. Apay nga min aya. Ay sos, insan. Tapno amaw. Kanayon mo't kat amabartak ni tatang ko. Anya? Iyawin na pa ya, ejay balay, ti barkada na. Awisin na ejay, ti kahit ko asawan. Sa tawag, susugal. Ay, una yan ni Uncle. Kas ita, insan. At damanan ni ejay balay, dagiti barkada na. Kat ag susugal da ejay. Apay nga rod api nanawam ida. Kasano jak ida panawan. Kat di nakmat kayat apay naman. Kan pagpulutanan ni tatang. Ti kayat da, bubuyaglatan ida nga umin inam. Kan agpulpulutan. Kasta? Wan, iso nga ron ni mayak mat nagbardag dito istor mo. Tap nagpamada kami lang. Nabakan parador. Biliba ka talaga ken kadarwen. Nalaing ka iti sugal. Saan ba't? Di ko namkide. Naswerte kita ngal daw. Ha? Agpainom ka nga ro din Uray day tanti balatok. Anya? Agpabalato ka mo na tanang ba ka iti panagsugal ta darwen. Sige. Gumata nga kiti pulutan ken ara.
Ay, kada aginom ta, pare Arthur. Dayta ketik hay kayat ko kan kadar we. Agawid akon Darwin. Anya, kat no, nabartagan sama doon na yan, pare. Siyak ko. Sam? Mabit lang ata, payabag tiyan ako, baro, ha? Anya? Siya kumati mga itulod kang kaya balayo nga nagpatatamata na bartak. Sanin. Hmm? Kabailak ya kawid asisya. Di kagdanag Darwin. Sana mabalin na pare. Masapol nga da mga itulod kang ka, kami. Danag mo na ya. Itulod na ka ni Marlon nga nako. Ang mga nanya pa iti mapasama kan kay ti panagawid mo, makasabat ka ti kapre. Sige ha. Sige. Ha? Sikat ni magamo. Sige. Telma, nakitam ka din ni Manong mo. Nakita kay Tersena da insan Ella. Umininom damanan iti arak. Anya! Ay, ibusin naman ng ti kwarta na kadagiti babarkada na. Apay ka di, nanang. Ay, ingkaman ayaban na kong ibagam abirbirukan ni tatang yo. Ah, sige. Mapana ko, nanang. Nabartak ni Manong, insan? Wan, ipilit namot ngamin ti gumatang kanyak iti arak. Ay, sus. Sapay ti itsuraon na, oh. Agmay-may sa nakadumog iti lamisaan. Pinanawanin adag iti babarkada na. Tani kasta unayin ti bartak na. Kasano nga ron dayto yan? Sapay papaayaban ni tatang. Ni, apay. Iso kano kumati mangitulod iti nabartak agayam ni tatang. Anya? Papayaban na. Nilalang. Nasaya at di ka pa'y nakaturog, Manong. Agawid tan ije balay. Agora naman. Ay, Sa di na ngay, yan, dagiti ka duwag. Naman damat din. Pinanawan da kan Manong. Anya? Basta yung bati daklat nandiday. Awan kayam surbi dagi jak kakadwa. Abay ngay, nagbayag matan ni Marlon niya umay. Bagay. Jack amo Agganatan ni Arthur nga gawid. Di naman kaya ti maturog dito balay. Tainak agbirok iti tricycle. Hmm? Tapno itulod da ti gayam mo iti balay da. Hmm. Siya kung ti makaamo iti pagbayad na. Ha! Nagbayag tumat nga mintay diyang arak mo. Bye-bye amon. Siya kung ti makaamo. Sumangpot to lang dahil tambakita na. Pagsasawak man ti loko. Ha! Barokan balasang hendag iti anak ta. Saan arumba nga pagsasawam ida? Kasaritam ida iti naalumamay. Ha! Di naglabda na. Taday talang ti amok nga ultimatum. No di nagpalay pangag nga mala. Ha? Na? Papayaban na ka naman, Paps. Paps tarubam! Nagbartag ka man na na. Ne, apayakas lang masurong ka kanyak, tatang. Ato na daras ngayong bagakan kaliglikam dagbisyo. Oh, sigan to pa ya mismo. Di mo maliklikan tagbisyo. Ay, di nagsungsung bata na, Marlon. Ha? Ha? Pagriba nga ka, bagbagan ka, kaputa siyak di amam. Bagbagan pa nga muna tapagima. Sakpa bagbagan na. Kung namla na sino ka mo ta may sasanto. Idinto tapada ka mo't lang nga artet. Kanawan, di mo nakam na. Ha? Ano yan ay? Tinanong na. Di ko namjak bumalas. Yawanan bain bimarawan. Nakababain ti kastang aramid yaw. Ha? Agkinkin nabil kayo mutan nga agama. Kasano kaya di nagmata mo respetuan da jay? Kansan nga pa isuro? No kayat mo nga isuro ti anak mo. Surwampay nga umunata bagem. Anya? No saan ka anabartak? Samun to bagbagaan ti anak mo.
Ha? Oo na! Iti kasta, kat di na ko matultuladan. Talaga, mat. Nagmadita aramin mo. No kayat mo nga isuro itinasaya at ti anak mo. Sikapay nga umuna ti mangipakita itinasaya at nga ehemplo a pagtuladan ti anak mo. Pasensya kan Darwin. Nagkinabil kayo pa'y gayaman nga agam ah. Awanan niya man na, pare Arthur. Panagkunak, nasaysaya at nuliklikan tante agsugal ka nagbartek. Abay mo na kasta ti bagbagang paray. Naamiris kong awan tinasaya at ngait din ti panagbisyo, Darwin. Anya? Ureda kami. Kanayon ti apa mi iti asawak no kasta mabarte ka. Kahit sana nasaya at dahi nga buy-buyahin dagiti anak mi. Isungag baliwtan, pare. Itamang payasan kayo nabartag, Paps. Sardingan nakman niya wawagan iti kasta. Tatang kunamlatan. Oy, milagro nakaskas daw. Abay ngatan. Anya ti mapaspasama kan dito yung lobong. Nabartag ka, Marlon. Hingga kiti maturugan. Paps! Sana ka nabartag. Nakainumaklaan. Malala. Dito'y kangarudan sala sa maturog, anak ko. Saan? Sana ka maturog, Paps. Inak, gumatang iti. Arap, agsangot naman kiti. Agirang, Paps. Like father, like son, kung naman. Pangasim ko anak ko. Nabartag ka, Huston. Paps, balagan ka. Agwala, no di nagpagustuhan. Pangasim ka di anak ko. Di ka kaskasta Sapay nataytayag kang mitisyak. Ha, apay. Anya ayaw man ti mapaspasamak, lakay. Ni Marlon, nabartak, at daigam na abunay. Ha, Probarak pa lang dito balay. Ay, agan anad ka. Talaga din Ay, ang amutan aramidin na, nabartak unay. una yan, ti kastoy mapaspasamak. Ita, tasaan ka anabartak. Kayat ka akasarita. May papanitan niya, nanang. Nagbalbaliwan ti amam. Saan una yan nga agbarbartak? Saanin nga agsugsugal? Insardang namatan ti agsigarilyo. Nanang. Iso apang nga asim ko maanak ko. Agbaliw ka matan. Saan anasayaat no adda bisyom? Ni nanang mit. Nalakaayamot tagbaliw. Narigat ko na ayon sa... Saan anarigat no talaga akayat mo ti agbaliw? Ni tatang mo, naaramid namat. Si kakit din ti saan? Kaya't kundi mga asawa. Ay nainsan, awan ti mayat kan kaabalasang no kastamlaeng. At ako mamangayat kanya kinsan. Hindi kasta, asawa ko. Anya, Kaya't kung aminon ti maisinay di ayan dananang gantatang. taapay? Kanayon na sermonan dak. Makauma. Ay nainsan, ikagumaam ngamin nga ikaten ti panagbarbartak mo. Kitaam ti langam iti sarming, oh. Kas kalalakla kayanan. Kastaya insan. Katuan mat, isong agbaliw kan, itatana sa papay. Narigat numa ito lang mo ti kasta abisyom. Ading. Ni tatang. Ayan na. Napanda na kimisa ka ni Nanang, Manong. Si Kangay. Ape, adi ka na pa nakimisa. Inton malumak ton amapan. Kasta ka di. Apay aya, Manong. Awan. O sige, uray ka sumangpot ni tatan. Diyos ko, pakawanan na kumano nakalipatag. Tinalikutan ka, Diyos ko. Nagbasulak. Nagbarbartek ka, nagsugsugalak, Diyos ko. Ngambita, Thank you, ma'am. Oh, thank you. adaak dito nagkarkararag.
Dumaw-dawat ak iti pamakawan. Diyos ko. Asapay la ko matagbalbaliw at ti anak ko. Ay, asapay la ko ma. Tamailisin ni Marlon iti bisyo. Ang makadadahil matlagan ko na. Tatang, Ne, si Kamat Gayam Marlon. Agtugaw ka. agyaman ak tatang. Anya ti bagam. Napaliw ko ti panagbalbaliw yung tatang. Kat agkidawak ko may ti pamakawan. Gaputan nagbali na kabastos kada kayo. Ay, Marlon anak ko. Naamiris ko itang tatang. Saan sayat dagiti inaramid ko? Nasaya at matno kasta. Kat di kagda nagtatang. Manipod ita. Liklik akong ti bisyok. Ay na, maragsakan ak, numatungpal mo day ta anak ko. Sapay lang ma, tatarabayin nagtatang. Amo kadakil ti maitulong mo. Tapno maliklik akong dagiti bisyok. Basta tungpalang dagiti bagbagakin ka. Agkararag ka kin ni Apo Diyos. Saan mo aliwliwayan dayta? Kitayam kanyak anak ko. Kanayon amakimisa ak. Nasneban di pa nagkararag ko. Kanamom ka di anak ko. Kanayon niya ikararag ko. Asapay lang ko matagbalbaliw kan kan makaamiris kan. Maamiris ko amin ang abindot ko itatatang. Sapay lang ko mata mapakawanak. Kasi iti dawat ko kan kay tay. Iwan-wan nagtatang. Tarabayan nak. Tapno maliklik akong dagiti bisyok. Ala, pakawanin ka anak ko. Katsapay lang ko mata mapakawanak ba? Tay di damo nagbarbarte ka. Saan ka nabagbagaan? Angam ita, mga barwanan tayo na anak ko. Tatang. Agyaman ang unay kan ka. Dagiti amma agaramid da kuma iti nasayaat nga agbalin apagtuladan to dagiti anak da. Saan laeng nga iti sao no diket iti aramid. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo